Atxaldeon. Hasiera emango diogu gai zerrendarekin. Bai jaso dezue akatsa aktan dauden akatsak, aurreko lehenokuak. Baina, jaso dezuen bezala jatorrizko dokumentuan ja dagoeneko aldatuta dago, baina bai aktan aldatu beharko litzateke. Eta aurrekontuei dagokionez. Batetik kiroldegiko aurrekontuei lehenengo kapituluei eta bigarren kapitulua dagokionez, ez dira asko, baina bai aipatzeko akatsak. Lehenengo kapituan langileen gastuak kiroldegian, 180.750 jartzeu, eta jarri beharko luken kantidadea 181.550 euro. Bigarren kapituluari dagokionez, gastu korrentei partidai, 1.088.810 jartzen du, eta jarri beharko lukena 1.088.010 euro. Eta aurrekontu orokorretan, lehenengo kapituluari dagokiona da pertsonalekoa, 8.248.257 euro jartzen du, eta jarri beharko lukena 8.209.057 euro. Eta bigarren kapituluan 12.627.273 euro jartzen du, eta jarri beharko lukena 12.627.173 euro. Ez dira kantidadeak, bai? Bai. Kirolegiko presupuestoan azaltzen zen bigarrengo kapituluan, eta da langileen asegurua. Eta hori lehenengo kapitulua jo behar du. Orduan dira 800 gehitu lehenengo kapitulua eta 800 gutxitu bigarrengoan. Hori da, aldaketa. Hori da. Naiz eta dokumentuan ja ondo jun, baina bai aktan ondo jarri behar da. Hori da, moldaketa. Besterik, aktari dagokionez? Zerre? Onartzen da, aldeko bokotuak, barkatu. Bai, behin 2015ko likidazioa kartzen dugu, behin baita kiroletako eta udal Andoaingo udaleko likidazioak ere onartuta daudenez, eta, bai foru araua dionez bezala kontabilitate ekitaldia amaitutakoan, aurrekontuz kanpoko eragiketen, ondare eragiketen eta diruzaintzako eragiketen kontu orokor bat egin behar dela, eta hori da hemen azaltzen duguna. Baita ere jende aurrean jarri danaz, ez dago alegaziorik eta ez dago ezarret, behin betiko onartzeko aurkezten. Zer? Aldekoak? Barkatu. Kontrakoak? Abstentzioak? Barkatu ez naiz konturatu. Unaiz korrika eta... Irabazi, Euskal Herri Jeltzalea, Bildu eta Ganemos eta atxikitu gabeko zinegozia. Kontrakoak abstentzioak, barkatu, Alderdi Sozialista. Hirugarrena, 2016 abenduaren 31ko kontu hartzaileak emandako txostenaren operazio komertzialen ordenketa epeen betearazpenari buruzkoa.
Aipatuko du, akats bat dago, akats bat, zuzendu behar den zifra bat txikia da, Bai, Oso bat jartzen dunean, azkenengo parrafoan jartzen dira, lau diala fakturak, konsignaziorik gabe gelditu dianak. Baina azkenean ez dira lau, dira 3. Azkenengo momentuan hornitzaile batek zuzen dintzulako eta 2017an fakturatu lako. Orduan, jarri behar da, son 3 facturas y importan un total de 9.434,75. Eta kantidade hori da ondo anexoan, baina parrafo hau ez zegoen zuzenduta. Bai, anexoan, ez dakit kontuatu zate, baina 2 zifra dira, 3 faktura eta orduan, balio duna anexoan dagoena, Orduan, jarraituz pixka bat kontu ematen abenduaren 31-arako ordenik gabeko fakturak eta registatutako fakturak eta ordena eman da, baina oraindik ordaindu gabekoak guztira 555.603 eurokoak dira. Gehien bat, erregistratuak, baina guandikan, ordainketa ordenari gabekoak 148.986 eurokoak, gehien bat, bai zinegotziak eta dietak eta asignazioei buruzko dire. Eta bestela 106.616 hornitzaileak gehien bat dira. Batez ere, Iberdrola, Rikotx, ferreteria, halako gauztu korrinteari dagokion fakturak dira. Hau da, epeetan ordainduko ez direnak. Eta, besterik gabe, hoxe da. Laugarrena, foto trutxuelo argazki funtsa doan oimatari buruzko onarpen proposamena. Bai, oso lehenik eta bozkatzera pasa baino lehen, lehenik eskerrak eman trutxuelo anaiei, Emilio eta Ramoni, eta bere senide guztiri ere, nola ez, bere fotos trutxueloren funtsa eta argazkiak urtetan, 46 urtetan egin dituzten Andoaingo argazkia bere historia, nola baitere argazkitan atera dituzten lantokien inaugurazioak, jaunartzea, familietako argazkiak, eskontzak, edo baitare ondamendiak, edo Andoaingoren historian oso garrantzitsua den funtsa, Andoaingo herriari eskaini dio, kasu honetan, Andoaingo udalari eskaini dio, nola baitere, herritarrengatik eta gehien bat Andoainen eskura jartzeko ondare importante hau, ezta? Eskainitakoa nola ez Andoaingo udalak baiezkoa esan du, eta baitare aipatzekoa da, Doaitzako lagapena da, ez dago zeharik kontrapestazio ekonomikorik, bakarrik bere interesa, bai bi anaiagoen interesa eta senidena ere, da, herritarren eskura jartzea ondare importante hau, ez da, 46 urtez esan dudan bezala, dira argazki guztia horiek, 1983-tik 1989 bitarte osatu zena, eta doaintza horretan Andoainei foto trutxeloren argazki funtsa izena edukiko du. Funtsa honek guztira neurri ezberdinetako argazkiak eta negatiboa ditu eta guztirak 50 kutxaren depositoa egingo dute Andoainaren herriaren esku. Andoain herriak ere udala konpromiso hartzen du funtsa horrekin eta liburu bat editatzeko eta baitare erakusketa bat egiteko.
Eta, bueno, erakusketa eta liburu bat ere argitaratzeko, bueno, epea espero dugu lehenbailen izatea, baina baita ere lehen aipatu dudan bezala helburua orokorra da herritarren eskura eta erakusketa hori eta eskura bere herritarren eta andoaindarren patrimonioa da azken batean, ezta? Eta, bueno, bukatzeko eta buskatzera pasatzea baino lehen berriz aipatu nahi dugu Andoainaren izenean, Andoainen herriaren izenean, eskertza, ez? Trutxuelo familiarei eta Ramon eta Emiliori bereziki. Bueno, pixka bat danok ezagutzen dugu, segurazki hemen dauden jende asko nik baino gehiago ezagutzen dute Trutxuelo argazkia, Trutxuelo denda eta beraiek egindako lana, ezta? Beraz, zehose gehiago aipatu nahi baduzue. Ez? Buskatzera pasako gara. Aldekoak? Bai, emendak... barkatu. Atxeden pixat hartzeko ere, bai? Bueno, puntua ezaguna da eta ezagutzen ez duenarentzat gaur plenora dakarkigun puntua da Gipuzkoako Foru Aldundiak herritarren partaidetzarako, herrien edo erakundeen arteko foro bat sortzea erabaki zuen eta plantatzen duguna da sare horretara edo foru dekretu horretara batzeko proposamena. Zergatik ekartzen dugun, zer egin ezberdinak ditu foro horrek, gure ustez batzuk besteak baino garrantzitsuakoak direnak, edo batzuk nahiko genukena baino gutxiago direnak, baina hala ere iruditzen zaigu garrantzitsua bazela, Andoain udalak ere bertan parte hartzea. Batetik sare bat edo erakunde arteko topaketa espazio bat eratzen da, non horre udal guztiek eta beraien esperientzia trukatzeko aukera izango duten. Eta herritarren partaidetzaren inguruan egiten diren ekimen ezberdinak ezagutarazteko eta plazaratzeko leku bat izango da. Hirugarrenik, eta gure ustez momentu honetan guretzako eta gauden puntuan egonda garrantzitsua dana laguntza eta lankideitza teknikorako bideak kudeatzen ditu. Esaten du guretzako bereziki garrantzitsua dela, gure asmoa badelako uda aurretik, esatu maiatza edo gutxienez ekaineko plenoa baino lehenago partaidetza ordenantza bere onarpenera hona ekartzea izango da, eta orduan horretarako ere, teknikariek eta ikusi zuten garrantzitsua zala horrelako foroetan eta lankidetza edo teknikorako foroietan parte hartzea izateko. Eta bestetik, zen diru laguntza politika zehazten laguntzeko gune bat ere izango da. Honetan guk aipatu behar dugu, diru laguntza politikak zehazten laguntzeko tresna bat dela, eta ez guri gustatuko litziguken bezala, diru laguntzak erabakitzeko gune bat izatea. Eta hori da gure ustez faltan botatzen duguna, eta foru dekretu honetan gure ustez hankamotz edo gelditzen dena. Baina, hau da, zergatia edo atxekitzen garen. Eta bigarrenik dago, emendakin moduan aurkezten duguna, zein ordezkaritza edo proposatzen dugun espazio horretan parte hartzea. Aurreko batzordean diktaminatu gabe gelditu zena, proposamenean eraman genuena, nire proposamen bakarra zegoen, eta Ina Rodriguezen ordezko moduan plantatzen genuena, eta egia da 10.000 biztanletik gorako herriek bigarren pertsona bat edo bigarren kide bat izateko eskubidea edo aukera daukate, eta momentu horretan bai EAJak eta bai PSek bere buru eskaini zuten ordezkaritza horretan parte hartzeko. Ondoren gorduetan EAJarekin adostu genuen ordezkari bat ni izatea eta bigarrena Mari Jose Izagirre. Erabili genituen irizpida, izan zen egoki ikusi genuen, egoki ikusten genuen ordezkaritza horretan ahalik eta
herritar edo gehien ordezkatua sentitzea, iruditzen zaigu ordezkaritza horrekin 17 zinegotzietatik 10 edo bi talde bat parte hartzen dute, eta iruditzen zaigu nahiko gehiengo kualifikatua edo badela. Eta, egia da ere, bigarren irizpide bat izan dela, momentu honetan eta agintaldi honetan eta azken bi urteetan izan dugun sintonia politikoari esker, herrian gauza gehiago egiteko aukera izan dugula, eta iruditzen zaigu horrelako gaietan ere sintonia eta konplizidadea eta barregotea garrantzitsua dela horrelako adostasuna lortzerako orduan. Beraz, gure ustez, bi lagun hauen ordezkaritzarekin bermeak finkatzen dira, Andoaingo Udalbatza behar bezala ordezkatuta egoteko foro horretan, baina kontutan hartuta foro hori ez dela erabakitzailea eta ez ditugula bertan inolako bozkarik emango, eta gu gure konpromisoekin mantentzen garela. Andoainen ahalik eta parte hartze prozesu zabalenak eta Andoaingo Udala partaidetzan ahalik eta gehien murgiltzea, zentzu horretan bai aurrekontu akordioetan eta barko sartu genituen konpromiso batzuk, bai Garemosekin egazekin eta partidetza ordenantza ahalik eta epe laburrenean aurrera emateko, gu konpromiso horiekin mantentzen gara, eta espero dugu foro honetan parte hartzea horren lagungarri izatea. Buenas tardes. El señor Zulueta decía ahora que este tema era un tema conocido. Nosotros queremos resaltar que el tema de cómo llegó este punto nos enteramos por la Junta de Portavoces, porque fue cuando la convocatoria, es decir, no se ha hablado en ninguna comisión de que nos fuéramos a centrar en este asunto hasta que llegamos a la Junta de Portavoces. De hecho, en esa Junta de Portavoces se habló de que no había pretensión tampoco a priori de llevarlo a ninguna comisión. Ya sabemos que surgieron discrepancias jurídicas, pero sobre todo eran más referidas a si tenía que pasar por pleno o incluso no hacía falta ir al pleno. Pero de hecho fue una solicitud nuestra de los socialistas que, dado que el siguiente martes iba a haber comisión de personal, nos parecía importante que se llevara esa comisión de personal para que allí se pudiera debatir y los distintos partidos pudieran opinar. Porque es curioso que estemos hablando de participación y precisamente esté un poco haciendo lo contrario. Se lleva a la comisión de personal y, para nuestra sorpresa, del documento que se había llevado a la Junta de Portavoces al documento que se lleva a la comisión de personal hay un párrafo nuevo. Y cuento todo esto más que nada porque, como sé que nos ven y nos escuchan muchos ciudadanos, para que sepan un poco por dónde han ido los hilos. En ese cambio de documento se añade un tercer párrafo que dice nombrar al concejal encargado en materia de participación, señor Zulueta, como participante del espacio general o plenario, tal y como señala el artículo 5.1c del mencionado decreto foral, y designar como segundo participante de dicho espacio a la señora Rodríguez. Es verdad que en esa comisión de personal comentamos, inicialmente lo comentó el señor Eguíbar, que había la posibilidad de que, como efectivamente éramos más de 10.000 habitantes, se podía plantear la opción de que fueran 2 representantes. Y en ese sentido, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista nos ofrecimos para ser el segundo participante. Nos consta que no tenemos sintonía política, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque ya en la comisión de personal lo adelantó el señor Zulueta, que dijo que hablaba en primera persona, y hoy lo vuelve a decir en el Pleno, con lo cual ya nos consta que también es una opinión un poco de todo el grupo, ¿no? Ahora sí, lo que les vamos a pedir es que no nos tomen el pelo a la hora de decir que así están la mayor parte de los ciudadanos representados, porque si mal no recordamos y tenemos aquí los datos de las elecciones del año 2015, el Partido Socialista obtuvo 1.887 votos y el Partido Nacionalista Vasco 1.750, con lo cual, con esta sintonía, no están la mayor parte de los andoaindarras representados. De hecho, cuando acabó además la comisión, según salimos, les comentamos que por nuestra parte estaríamos dispuestos a participar y que en consecuencia esperábamos poder hablar con ustedes o hacer una reunión al respecto. Es verdad que no recibimos ningún mail, que no nos han llamado para este tema, y eso que ayer y hoy hemos hablado por diferentes cuestiones un montón de veces. Y es verdad que nos llega esta mañana, a última hora de la mañana,
un mail en el que se incluye esta enmienda parcial que ahora nos entregan, en la cual pues, se nombra al señor Zulueta y a la señora Izaguirre. Pues sinceramente, ¿qué quieren que les diga? Por de pronto que nos chirría la enmienda acordada. Y sobre todo que nos parece feo. Se lo dijimos en el pleno pasado y se lo volvemos a repetir. Les guste o no, los socialistas representamos, como hemos dicho, a 1.887 andaindarras y ni siquiera han sido capaces de llamarnos o convocarnos para hablar de este tema. Con lo cual les pediríamos que lo tengan en cuenta para las siguientes y futuras ocasiones y cuenten con nosotros. Muchas gracias. Bai. Hau, azkenean, egia da azken 48 ordutan, askotan hitz egin dugula, elkarrizketa gehiago izan ditugula, eta gehiago esango dut, hitz egin dugu, nire ustez, gai asko zer importanteagoak zirelako momentu honetan plenora daukagun puntu baino. Nik parte hartzearen kontuarekin, esango du gauza bat, importantea da foro hura, ez dakit ze puntutaraino ikusiko dugu ibilbidea zein den, baina partaidetzan batez ere importantea da herritarrekin egiten dugun hori. Eta nik inpresioa daukat, pleno honetan, nik noski errespetatzen dut eta asko zuek ordezkatzen dituzuen herritar guzti horiek, lehenengotik hazen arte, baina batez ere hitz egiten ari garela partaidetza politikak egiteko foro bat sortu dela eta esperientzia horiek egiteko. Eta orduan, ni dakidala, udal honek baditu esperientzia batzuk, direla auzoz auzokoak, direla martxoa 8 antolatzeko bilerak, inauterien prestaketako bilerak, beste horrelako forotan, eta hori da benetan indartu beharrekoa. Eta ez horren beste foru aldundian egon daitezkeen foroak. Orduan, nik uste dut, benetan pleno honetan eta gure artean indarra jarri behar dugula, Andoaindarrekin egin beharreko partaidetza prozesu horietan zenolako mekanismoak sortu behar ditugu. Niri benetan poztu egitena horrelako interesa egota gaiarekin, zan horrek esan nahi du partaidetza ordenantza ekartzen dugunean, hau batez onartuko dugula, eta gehiago esango dut. Ziurrenik motz geratuko garela, ekarriko dugun proposamenarekin, ikusita honek sortu duen osa interesa, eta pentsatzeu kriston ekarpen pila egingo dizkigu zuela, eta beraz, entzango dugula, Euskal Herriko partaidetza ordenantzarik potentena, hori da gustatuko litzaigukena. Berriro diot, guretzako foro honek, foro hau oso hankamoz dago, ez da erabakigune bat, guri gustatuko litzaiguken bezala, eta egin bali madugu atxikimendu izan da, ikusten dugulako, ekarpen batzuk egin aldizkigula, batez ere arlo teknikotik. Zan politikoki, erabaki zailea ez den gunea, azkenean, gelditzen dira hankamotz, eta gure ustez, herritarren foroak izan behar dira, edo udalen foroak izan behar dira, udalek erabakia izateko, zenolako diru laguntzak egon behar duten, ze proiektutarako, eta ez bakarrekan gure iritzia jakiteko, edo gure artean, ariketa batzuk egiteko, zuek zer egiten izateten, eta guztiar, gure ustez, horregatik handaban kaboz, baina, ekarri dugu. Eta sintoniarena, ez zait hain arraro iruditzen alderdi politikoen artean konplizidade eta sintonia politikoen aberako akordioak lortzea. Uste dut hori politikaren oinarrizko gauza badela. Orduan, badirudi orain enteratzen zarela, gure artean sintonia politiko edo konplizidade politiko hundiez dagoela. Uste dute nahiko evidentea dela, eta gehiago esango nuke, aurreko hilabeteko plenoan, aurrekontuak onartu genituen, egia da, gugun ginala sensazio batekin nahiko arraroa, zen batetikan bazirudien eztabaidan gauza askotan ados ginela, eta ez dago aurrekontuetaz ari naiz, ez dago partidarik aurrekontua inhabilitatzen duena, aurrekontua ondo presentatu daude, lehentasuen inguran baditugu alako desadostasun batzuk, baina ez ezkoa bozkatzen dugu, eta esaten du jolin, ez ezkoa bozkatzea, esan nahi du aurrekontuetan partaidetzarako proposatuta daukagun partidaren kontra bozkatzea ere, adibidez. Esan nahi dut, horrek kontrako bozka bat ematea, bere pisu politikoa dauka, bere kontundentzia guztia dauka, baina horrek esan nahi du, noski udal gobernuak egin behar duen egitasmo guzti horien inguruan, zuek ez ezko jarrera bat finkatzen dezutela. Orduan, nik orain partaidetza foro horretan Andoain udala parte hartu nahi baldin badu, ni bilatu behar dut, gure konpliziade politikoa dugun alderdien artean nola ordezkatzen garen. Orduan, konpliziade politiko horren barruan zen daukan indar gehiena, EAJ alderdiak. Bere 1.700 piko zinegotziekin, botantekin, lau zinegotziekin,
eta momentu honetan udal gobernuari laguntza handi eskaintzen ari zaiona hainbat esparrutan eta beste batzuetan ez gaude oso ados eta partaidetzaren izan daiteke agian hain ados ez gauden eremu bat, baina errespetatzen dugu beraien iritzia eta haien jarduna. Orduan, leku bat nahi dute eta egiten dute. Eta gustatuko litzaguke konplizitate hori izatea orokorra, baina badakigu oso zaila dela. Orduan, ez zaigu hain dramatiko iruditzen gertatzen den hemen. Badago udal gobernu bat, badago oposizio bat, kontrako jarrera nabarmen batean dagoena, eta gaude beste alderdi batzuekin, gurekin elkarlanean aritzeko disposizio eta jarrera daukatena. Orduan guk hori baliatzen dugu, bai aurrekontuak aurreratatzeko, baina gero baita ere, gure keinuak izateko eta horrelako eskaeren aurrean ezker eskuz jokatzeko. No nos parece nada gracioso la cuestión. Y ustedes parece, o usted, señor Zulueta, parece que se lo toma bastante a cachondeo. Les lo dijimos la anterior vez y se lo volvemos a repetir. Participación ciudadana, por supuesto, pero empecemos por la participación de los concejales, que somos los primeros que estamos aquí representando a toda la ciudadanía y los que tienen que contar con nosotros para hacer las diferentes cosas. Entonces está muy bien que hablemos todo el rato de hacer diferentes reuniones con distintos colectivos a los cuales nosotros nos prestamos y en la mayor parte de las ocasiones, por no decir en casi todas, acudimos. De hecho, ahora mismo venimos de otra participación, pero no tiene nada que ver con que, como representantes de los ciudadanos, también se cuente con nosotros. Y en eso, les guste o no les guste, tienen bastantes más carencias. Y desde luego, hasta el punto de llevarlo a que sea gracioso y nos divirtamos todos, se lo he dicho anteriormente, no nos tomen el pelo y menos en una cuestión tan seria como esta. Y no es cuestión de dramatizar, es una cuestión de que la participación es fundamental. Y para eso estamos aquí representados y para eso estamos representando a un montón de gente que no puede estar aquí en el ayuntamiento y que al cual no va a venir. Entonces, en ese sentido, les agradeceríamos que no nos dieran lecciones. ¿Sintonía política o hablar otra vez de sintonía política o no sintonía política? Bueno, nosotros tenemos claro que no buscamos estar a toda costa en la foto. Entonces, en consecuencia, cuando vemos que tenemos que estar, estamos y cuando vemos que no tenemos que estar, no estamos. Ahora, dicho esto, que ustedes me dicen que ahora la ordenanza de participación van a traerla y vamos a votar a favor con mayoría absoluta y que va a salir todo, sí o no. Hagan una ordenanza de participación correspondiente que tenga los criterios que tenga que tener y, por supuesto, que votaremos a favor. Ahora, si contiene determinadas cosas que nosotros no vemos, permítannos, porque solo faltaría que tuviéramos que pedir permiso para decidir nosotros qué vamos a votar. Es que se lo dijimos la última vez, que nosotros tienen una obsesión con que votemos siempre todo por unanimidad, cuando vemos que sí, votamos, y cuando vemos que no, no votamos. Entonces, dejen de decirnos qué tenemos que hacer. Nosotros, si lo vemos claro, votaremos a favor. Y si no lo vemos claro, haremos propuestas y trataremos de llegar a acuerdos, y si se llega, perfecto, porque en eso consiste la participación, y si en otras veces no se llega, seguiremos intentándolo para la siguiente vez. Y lo que les estamos pidiendo es un cambio de actitud, porque nosotros, siempre que nos han llamado, hemos acudido a todas las reuniones y tratamos de colaborar en todo lo posible. Pero eso no implica que automáticamente vayamos a estar de acuerdo. Es que entiéndanlo, porque si no, una y otra vez nos vamos a dar contra la misma pared. Muchas gracias. Beste interbentziorik ez badago, lehenbizi esan da bezala, emendakinaren proposamena bozkatuko dugu eta onartzen bada, 5. puntuaren proposamenari atxikituko zaio. Se nos ha olvidado decir que vamos a votar que no a la propuesta, pero no porque estemos en contra de lo que se está diciendo, sino porque no estamos de acuerdo en cómo se han hecho las cosas y cómo se han decidido los representantes. Pero que quiero que conste en acta para que no haya luego malentendidos. Gracias. Ados. Bai. Entonces, si no les parece mal, podríamos votar por puntos para que quede claro la postura de... ¿No? Puntuak zer, proposamena edo... La adhesión y luego la propuesta. Emendakin bada, eta badakizute emendakinaren figura, behin onartzen bada, txertatu egiten dara, proposamena hau da diktaminara, gehitu egiten zaio, eta orduan osotasunean, emendakinaren proposamenarekin bozkatuko litzateke, emendakina onartzen ez bada, proposamena dagoen bezala iritsiko litzateke. Ez dizute oso ondo, por punto zer esan nahi duzu. Que nada, como ha dicho la portavoz del Partido Socialista, si están a favor de una cosa
y en contra de otra, pues votamos por separado. Ja, bueno, baina eske emendakin bada. Ez da mozio bat, ez da... Ya, bueno, o sea, sería una forma de intentar llevar la propuesta con una unidad. Neri berdin zait, da emendakinaren figura dalako, besterik ez. Bestela proposamena bera, hasierako proposamena bera gainera, uste dut diktaminara juntzanean, osea, batzordera juntzanean, bi gauzak bozkatzen ziren, eta hau aparte ordezkaritzaren gaia aparte geratu zen. Baino foru aldunditik etortzen den proposamena, atxikitzeko proposamena, dana batera dijoa ordezkaritza gehi, ez? Bueno, atxikitze hori. Orduan, eta hori pendiente utzi zen batzordean, ez? Hala, ni ez ningun, baina uste horrela izan zela, pendiente geratu zen ordezkaritzaren zeana, baina proposamena osotasunean dijoa. Bai, eske emendakin bada. Orduan, emendakina bozkatzera pasako gera, eta, bueno, ateatzen denarekin txertatzen da edo ez. Bai, EH Bilduk aurkeztutako emendakinaren aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, ados. Beraz, onartu egiten da. Emendakina, beraz, 5. puntua Gipuzkoako lurralde historikoko herritarren partaidetzarako erakunde arteko espaziora atxikitzeari buruzkoa, bozkatzera pasako ginateke, aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, Proposamena eta emendakinak geratzen dira onartuta. Osotasunean aldeko botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Bildu eta kontrako botoak, Alderdi Sozialista eta abstentzioa irabazi, Ganemos eta txikitu gabeko zinegozia. Berdin sareari atxikitzeko proposamena. Bai, atxaldeon. Berdin sarea da eudelen barruan berdintasun teknikariek berdintasun gaiak lantzeko duten foroa. Eta orain arte teknikaririk ez genunez, ezin genuen udal moduan foro horretan parte hartu. Beraz, orain teknikariaren hasiera dela eta proposamena da foro horretara atxikitzea. Interventzorik, bai. Kaixo, atxaldeon. Nos alegramos de la adhesión a Berdin Sarea, también de tener en Andoain por fin una técnica de igualdad. Es evidente que hay mucho trabajo por hacer entre todas las instituciones y los hombres y las mujeres. El sábado violaron a una joven en Tolosa. Todo nuestro apoyo para ella y su familia. 5 mujeres han sido asesinadas en 4 días por violencia machista. Algo falla en esta sociedad cuando algunas personas dicen yo no soy ni machista ni feminista. Sería como decir no soy ni racista ni antirracista. El feminismo, según el diccionario, es la ideología que defiende que todas las personas deben tener los mismos derechos. La doctrina que defiende el predominio de la mujer sobre el hombre es la misandria, palabra bastante desconocida para la mayoría porque no hay tantos casos de misandria. En vez de enseñarles a las mujeres a cuidarse de no ser violadas, habría que enseñar a algunos hombres a no violar. Deberíamos preguntarnos por qué algunos hombres no pueden ver a las mujeres como personas. La educación en esta cuestión, como en muchas otras, es esencial. La última definición. Matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. No es la definición de machismo. Es la definición de genocidio. Si las mujeres fuéramos una raza, la situación de la mujer en el mundo se podría calificar de genocidio. Nos queremos vivas, ni una menos. Besterik?
beste interbentzioren bat, bestela bozkatzera pasako dira. Aldekoak? EH Bildu 2017ko otsailaren 13an aurkeztutako mozioa. Haurren transexualitatea ulertzeko eta laguntzeko garrantzia dela eta. Haurren transexualitatea ulertzeko eta laguntzeko garrantzia dela eta. Badira zakila duten neskak eta bulba duten mutilak. Horrelaxe da. Horietako gehienek sufritu egiten dute. Gizarteak errealitate honen berri ez duelako. Hitz egin beharra daukagu. Beraien zoriona zure esku ere badago. Krisalis Euskal Herria taldeak transexualitate egoeran dauden pertsonen arazoa azaleratzeko, gure herrietako markesinak mezu argi honekin apaindu behar izan ditu. Azaleratu digu azken hilabetetan hainbeste zer esana izan duen kanpainarekin. Hain zuzen, hitz egiteko asko eman du kanpainak, baina tamalez ez espero zen norabidean. Hasteko, kanpaina publiko egin bezain laster, Facebookek orrialdea irudia zentsuratu egin zuen. Jendartearen mobilizazioari esker berrezartzea lortu zuten ordea. Hala ere, markesinetako kartelek ere jaso dituzte erasoak. Mezu transfoboz esnatu zen Iruña kanpaina martxan jarri ondorengo egunean. Gasteizen ere kristalak apurtuta eta kartelak kenduta ikusi ditugu. Bilbon mezua eta genitalen irudiak ezabatuta agertu dira. Gogor salatu nahi ditugu eraso guzti horiek. Hain zuzen, kanpainak dioenaren kontrako jarrera oldarkor eta bortitz hauek pertsona transexual guztien kontrako sufrimendu biderkatzaileak dira. Zenbait pertsona heldu transexual galdutako haurtzaroaz mintzo dira euren testigantzetan. Ikaragarria da jakitea, haurtzaroan identitatea ukatu zitzaien heldu transexualen suizidioen saiakera tasa 41%koa dela, populazio osoaren 1,6% izanik. Aitzitik, itxaropenez bete gaitu gazte transexualekin berriki egindako ikerketa baten emaitzak. Kasu honetan, haien identitatea errespetatu zuten familiek, haien ondoan egon eta babestu zituzten, eta nerabezaroan blokeorako tratamendua eskaini zitzaien. Ikerketa honetan egiaztatu da, bai bizi eta zoriontasun kalitate indizeak, bai antsietate indizeak, eta bakoitzaren gorputzaren itxuragatik dituzten kezkak, bere adin bereko populazio ez transexualaren antzekoak edo hobeak direla. Horregatik, transexualitate egoeran dauden haurren, helduen zein ingurune hurbilaren ongizateagatik, Krisalis elkarteak egiten duen lana bere bizikoa da. Transexualitatearen invisibilizazioa gainditu eta kanpainarekin jendartearen jarrera aktiboagoa eskatzen dute, haur hauen ongizatea erdigunean jartzeko. Hori guztia kontutan hartuta, EH Bildu udal taldeak honako erakunde adierazpena aurkezten dio Andoaingo udalbatzari. Bat, Andoaingo udalak bat egiten du Krisalisek abiatutako kanpainarekin eta kanpainaren kartela hainbat toki publikoetan jartzeko konpromisoa hartzen du. Bi, Andoaingo udaleko osoko bilkurak transexualitate egoeran dauden haurren, helduen zein ingurune hurbilaren ongizateagatik Krisalis elkarteak egiten duen lanaren helburu eta eskaerak ulertu eta babesten ditu. Gainera, oztopo guztien gainetik, elkarteak egiten duen lana goraipatu eta txalotu nahi du. 3. Andoaingo udaleko osoko bilkurak, Krisalis elkarteak egin duen kanpainaren kontrako eta beste hiriburuetan gertaturiko erasoak gogor errefusatzen ditu. Eta 4. Andoaingo udaleko osoko bilkurak haur transexualen zein oroar trans komunitatearen bizi baldintzak hobetzeko eta beraien eskubideak bermatuak izateko lan egingo duela jakinarazten du. Bai eta transexualitatearen legearen garapenean, eskoletako programen sakontzean eta trebatze eskoletan eta bar. Dagokion neurrian aurrera urratsak ematen jarraituko duela adierazi nahi du. Varios motivos, entre ellos porque condenamos las actuaciones violentas, tanto directas como indirectas, hacia un colectivo tan vulnerable como el de la infancia, y en concreto el de los niños con vulva y las niñas con pene. También nos alegramos que ustedes la traigan porque los socialistas hemos apoyado esta campaña en las distintas instituciones en las que se ha presentado. Y personalmente me alegro
porque he trabajado con esta asociación directamente en la redacción del convenio de colaboración entre Deitu y Crisalis. Garantizar los derechos de los niños con vulva y las niñas con pene, así como su libre desarrollo, no es discutible para nosotros. Es una obligación velar para que así sea. Pero nos chirría alguna cosa que se dice en esta moción, como cuando ustedes en la exposición de motivos, en el párrafo 5, se refieren a adultos en situación de transexualidad. Nos parece que en todos los temas, pero especialmente en cuestiones tan sensibles como esta, el lenguaje empleado debe ser bien elegido. Señoras y señores de Bildu, la transexualidad no es una situación, por tanto no podemos hablar de situación de transexualidad, es una realidad. Pero nos sorprende también que, siendo una moción presentada por un partido político, no sea más inclusiva y no se mencionen también a las niñas lesbianas y a los niños gays y a los niños con dos sexos biológicos. Nos resultaría más entendible que fuera una moción presentada por una asociación como Crisalis Euskal Herria, ya que estos sí se deben a la defensa exclusiva de este colectivo. Quiero mencionarles algunos datos que invitan a la reflexión. Son datos sacados de la única encuesta anual existente en la comunidad autónoma del País Vasco, relacionado con la lesbofobia, homofobia, transfobia y bifobia en las escuelas. Es una encuesta hecha por Geitu en 21 municipios, 35 escuelas, 2.051 encuestados, 993 niñas y 1.052 chicos, entre 14 y 16 años. Esta encuesta refleja un alto índice de actitudes homófobas. El 62% de los alumnos manifiestan haber presenciado insultos o comentarios peyorativos y el 14% ha presenciado agresiones físicas. Estas mismas encuestas reflejan que 1 de cada 4 jóvenes se reconoce autor de algunas de las actitudes de carácter homófobo. Insultos, burlas, intimidaciones, amenazas, maltrato físico, palizas y aislamientos. En Euskadi hay al menos 10.000 niños y niñas homosexuales. Así que disculpen ustedes, pero nos da pena que su moción no sea más inclusiva con respecto a toda la diversidad sexual que puede darse en la infancia y que sufre vulneración de sus derechos para su libre desarrollo. Vamos a votar a favor de esta moción, pero nos gustaría que para futuras ocasiones tengan en cuenta las consideraciones que les acabamos de hacer. Gracias. Beste norbait, bestela bozkatzera pasako gara. Aldekoak, Mozioa hau batez onartu da. Hurrengoa, alkatetxaren ebazpenen berri ematea. Bederatzigarrena, zinegotzi aldunen ebazpenen berri ematea. Barreno, nire bai. Bale, a ber, gure galdera edo erregua hau. Legarra Etxebeste Fundazioarekin zer ikusia du. Legarra Etxebeste Fundazioa kudeatzen duen patronatuan, udala kide garrantzitsua da, eta bueno, maiztasun batekin bilerak eta egiten dituzte, fundaziokoek, eta bilera horietan zer egin batzuk eta ardura batzuk eta baditu udalak, ezta? Eta esan digutenez, ordezkaritza bezala izendatuta daudenak ez dira saltzen. Historikoki udaletxeko norbait izan hemen da beti bilera horietan, baina orain ez da inor joaten. Orduan, gure eskaera zen, ordezkaritza hori duten pertsonak, ahalegin bat egitea bilera hori eta joateko, ze azken finean Andoaingo udalaren patrimonioa da, eta zerreginak eta ardurak baditu orduan eskaera hori edo erregu hori azaltzera gatoz. Uste Legarra Etxebeste Fundazioa berez Elizaren fundazioa da. Elizak sortutakoa eta Elizaren parte da. Eskola religiosoa da eta
Elizarena da eta Elizaren entramaduaren barruan dago, eskola erlijiosoa da eta horretan. Gauza da, 86-tikan parte da uste, 89,996 okerrez banago, eta egia da gu ez dugu parte hartu, eta momentu honetan, baloratzen nahi gehan, parte jarraitzea edo ez, galderak ere eta egin ditugu, nolabait luzatu ditugu, Eusko Jaurlaritza ez parte da guri, eta momentu honetan balorazio horretan gaude, besterik gabe. Egia da, ulertzen dugu udal eskola pribatu horretan, fundazio horretan, Elizarena, ez dakigu oso ondo zein izan behar du gure eginkizuna eta zein izan behar du gure funtzioa, eta momentu honetan balorazio horretan gaude, besterik gabe. Beste fundazioa ez da zerbait, Elizako zerbait. Bai egia da, lehendakaritza diozesiak duela, eta eskola kudeatzen dutenak Lasalle eta Anaiak direla. Baina hori hala onartuta bere hasieratik. Baina hor, lehendakaritza diozesiak dauka, baina lehendakaritza ordea Andoaingo udalak dauka. Orduan, iruditzen zaigu nahiko maila garrantzitsuan dagoela Andoaingo udala eginkizun horietan edo estruktura hortan. Horregatik komentatzen gendun, pixkat analizatzeko edo berraztertzeko bilera horietan joateko almena edo. Parte dela, zuke erantzun duzu, lehendakaritzatzen edaukan. Baina, nik uste orain ez dela eztabaida, nik pixka bat erantzun nahi nion balorazio horretan gaudela eta besterik gabe. Egia da, gu ez gehala junsekulan bai sinatzen ditugu urteko likidazioak eta hori. Baina, besterik gabe. Agian beste eztabaida hau beste momentu batean edo eukiko behar dugu, baina erantzun bat emateatik. Besterik gabe, Por nuestra parte, teniendo en cuenta que además ha citado que ya tenemos una técnico de igualdad que empezó a trabajar recientemente y ahora que hemos aprobado la adhesión a Berdin Sarea, nuestra ruego sería o nuestra consulta sería cuándo tienen previsto crearla y que empecemos a tener comisiones de igualdad. Justu ari gara pixkat aztertzen arlo juridikoarekin zein dian batzordea sortzeko eman behar dian urratsak, bete beharrak eta guzti hori eta teknikaria eta langileak ari dira justo azterketa horretan. Osa, pentsatzen dugu epe laburrean jakinaraziko dizuegula. Vale, y la segunda cuestión que teníamos era que, hace prácticamente un año que trajimos una moción al Pleno en la que se hablaba de transparencia y acceso a la información y uno de los puntos que citaba era que las órdenes del día y las actas aprobadas en las diferentes comisiones pues estuvieran en la web del Ayuntamiento de manera que fueran accesibles para los ciudadanos, tanto que hablamos de participación. Entonces, queríamos comentarles que actualmente la última acta que está colgada de plenos corresponde al 25 de febrero del 2016 y en cuanto a las comisiones, pues estamos en el 16 de junio del 2016. Con lo cual, pues también nuestro ruego sería que a la medida de lo posible pues se empiecen a colgar y a actualizar toda esta información para que la ciudadanía pues pueda acceder libremente a ella. Muchas gracias. Besteik? Herritarrak parte hartzeko aukera zabaltzen da, ez da gizio baino haizu. Galderarik edo egine bada, libre dezu. Bale, eskerrik asko eta ondo pasain auteriak.